Yalla waɗu barke e Fuuta Jallo okra la gisellu lam okra balle jalla ila zal sindal ba amin. Ya Allah subhanahu wa ta'ala itu ko bawgal ma ka moƴƴere ma ka dina ma ka aljanna ma ka dole ma pay ko an okkata laamu Allah yewtuɓe rabbi samawati ma fil ardi Allah mi torike ma Allah fatike ma Allah ko awwayi to andi itu ko bawgal ma ka moƴƴere ma follaɓe ittu be dundarankeɓe e hoore amen ittu be dundarankeɓe e hoore jibinande lagine ndey ya allahu ya rabbi rabbi samawati wa ma fil ardi hasbunallahu wa ni'mal wakil allah mi torike ma allah mi fattika ma ya allah allah ittu be kalamu allah follu be kalamu allah nattu be ka be ardata adna ila kara o militaire jodo ko élément de force spéciale wari mo hande militaire jomo mi andini mi andunomo hari ko marche chef o explication mo général Balde explique affaire de Kalea be militaire be gendarme be yawno yetti ton o vidéo addi o ko o promotion tawano Kalea bay ono mama chef d'état major ko yawno o vidéo Kalea waddi o ko on promotion tawano Cerno Ba ko militaire ko gendarme jo mo mi andidire ɗum neɗɗo uttuɗo neɗɗo deƴƴuɗo neɗɗo marɗo gandal par ce que mi andumo hari ko marge jo o yiɗo mo waɗi marge chef o yiɗo mo waɗi mettayno ko adjoint chef jo hande oɗo famille o on hayno hulori o famille on koye o gonti hande o yi opération fi o couche ko wona fimede o immi ɓe yehi ɓe nangoyi ɓe nangi wonɓe yeyde ɓen ɓe nangi wonɓe fimude ɓen par ce que ɗon andi ɗum no warde fewno to lagina ɓay ɓe nangi toon jaka militaire jo no nder toon force spéciale ɓe nangurimo toon ɓe ƴetti ɓe addi ka kan ka poste ka gendarmerie militaire jom identifie woni yo accitumo ɓay ɗum ko loi ɓay ɗum ko séria wi pellet ko e hoore droit makko on woni ko e litti woni mo jonna ordo o wi o accitata gendarme jo militaire jom par ce que militaire jom violi loi o bonni séria o kanko duwaɗo protège de leydi duwaɗo c'est à dire wonde contre ko ɓe woni wadde kon o yehi o tawtiɓe wadde o nangama e muɗum sariya rewo e hoore ɓe on ko ɗum rewata e hoore makko militaire jom ko ɗum mbi o sali o gerde makko ha o sali o ƴettimo o naɓi ka ɓe waɗa ɗon c'est pas parce que ko militaire jo ɓe noddi ɗon colonel noddi connaissance mum colonel jo o sende l'armée o waɗi intervention o ya sali o waɗi intervention o sali on waɗi intervention hande kadi nodda commandant ji ɗi nodda par ce que ko kanko wonno chef de mission o Cerno Baɗo kanko wonno chef de mission o waɗa to négociation ha wacciti militaire jo force spéciale o ka force spéciale ɓay ɓe waɗi o intervention par ce que ɓe andi lagde seyda saria la normalement ko on colonel jo ɗon on chef jo on militaire jo ɗon duwana wonde saabu on kadi c'est à dire o applique o félicite Cerno o remercia Cerno ko Cerno nan jonɗon ko ɓe rewno sawlo saria e hoore makko mais ɓe waɗi intervention o andi lagine o accitimo tawi walanaki militaire yo o immi o yehi o ƴettoye finkaari o associe e woɓɓe goono ton entourage Cerno ɓe immi ɓe ari o immi o ari o fellimo fulagara c'est à dire ko nangimo kon o joggitimo ko yehi kon o tawi mo infraction o nangimo o joggitimo o addimo o wi o libermo ko kanko woni kaarijo o wi hay si tawi ko a woni kaarijo a bonni saria on o accitanimo tawata ko ɓe watta intervention so accite o walanakimo taway kadi entourage Cerno on kadi woɓɓe kono to wonɓe mone makko par ce que ɗon andi o yehi o accitama e hoore bonnere nde o bonnini o yehi o ƴettoye finkaare o ari o felli oyo ko ɓe ƴettatamo addamo sino Guinée o maayi
goɗɗo non inna sérieux no lagini jonnon ko ɓeɗo laami o wiyete les éléments de force spéciale ko ɓeɗo laami ko ɓeɗo laami. Vous voyez des images, même Bala Samora, certaines circonstances, mouvements, il ne peut pas rapprocher le colonel Mamadi Doumbouya. Bala Samora, on l'impose sur lui. Et d'où y a Bala? Image dit nous, what est donc bidigo Bala Samora? C'est-à-dire la Guinée. Et nous, Makari, cette force spéciale, il y a fait lui, quel ira au Madina? Nous payons. Onanga ka osoka ya ka ya onanga jonnon ko be woni dirige lendi ko be laami lendi goɗɗo inna daro wiya vive colonel Mamadi Dimo ma vive force spéciale ko nder gayka wonda fewno ɗo adna Allah fu ala mona e hoti Putin ma Ukraine o ka ma président Ukraine no ma i président mais militaire ko yetom ba o yeb militaire je bawo be nayi do be veste du tout yetom bawo be ndare force spéciale ko no wadde la Guinée fewlo Allah ndurke ma Allah fatike ma yalla ko an wawi ko an jukki rabbi samawati ma fil ardi ko an ettu ngula mo jonni be Allah mi torike ma Allah mi fatike ma Allah bay tumbe bewi hida ani bewdo hida bay tumbe bewi hida wawi yewtude neɗɗo bewɗo hooli hoore mum hoore ko sikka Allah mi torike ma Allah mi fattike ma Allah yewtuɓe hoore ko ɓe sikka folluɓe hoore ko ɓe sikka folluɓe hoore ko ɓe hoolinoɓe yiwata kalamu Allah mi torike ma Allah mi fattike ma rabbi samawati ma fil ardi